fetućini, pasta sastojci za sos, malo putera ili ulja 50 gr. 500 ml neutralne pavlake 1, 3 kašičice belog luka u granulama ili 1 čen svežeg belog luka 40 gr. Rendanog parmezana, peršunov list, svež ili sušen 400 gr. Široke testenine ili po izboru soj i biber dodatak kod nas, može i ne mora, jelo može biti samo od sosa, a i bez mesa, 3 kriške, nekih 50 gr. Suvog vrata, može i slanine i 200 gr. Šampinjona priprema, na masnoći propržiti suvi vrat pa ga izvaditi. Na istoj masnoći propržiti šampinjone isečene na listiće. Kada stavite da se prži, pazite da vatra ne bude najjača, isto važi i za suvu slaninu. Šampinjone malo posolite, pustit će vodu i taman dok voda ispari oni će fino da omekane. Izvadite i šampinjone iz tiganja ili šerpe. Sipajte neutralnu pavlaku, dodajte malo soli i bibera, beli luk u granulama i parmezan. Ukoliko imate svež beli luk onda ga izdnječite pa malo propržite i tek onda sipajte pavlaku. Ostavite da vri 2-3 minute pa sklonite sa vatre. Sipajte u lonac vode i sačekajte da provri, dodajte testeninu pa kuvajte između 5 i 10 minuta. Vodite računa da se ne prekuvaju, to nikako ne sme da se desi. Sklonite sa vatre, namaknite sos pa testeninu direktno iz vode prebacujte u sos. Dospite malo vode, 100 ml od kuvanja testenine i sve mešajte. Dodajte šampinjone i suvu slaninu, mešajte i pospite sve peršunovim listom. Ukoliko kuvate duže vreme i niste početnik, kuvajte testeninu uporedo sa pravljenjem sosa. Odmah poslužite, dok je toplo. Testenina se stajanjem steže, ali ako se to desi možete malo vode da sačuvate od kuvanja testenine kako biste kasnije dolili malo i zagrejali ručak ili večeru ponovo. Prijatno, za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.